Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Baby, love me lights out. In the darkest night, I search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. You can turn my lights out forever. Ooh, baby, daylight's wasting. You better kiss me before time is run out. Mntakaba ungaziphazamisi please. So sawucela kumama njengoba ubani asihlabelele ingoma lencane emva kwaloko bese usilida nangomthandazo ke. Thereafter ke emva kwaloko ngicabanga ukuthi konke sesikwenzile. So uyazi yena ukuthi sila nokuthi why sibe la. Sizokhona ukuthi sibe protected sila. Ngiyabonga. Ungubaba wethu ingcwele Nkosi yami ufanele kudunyiswa einkathini zonke zokuphila kwethu nakulesikhathi lesi simema wena Nkosi yami kulomcimbi omuhle kangaka umcimbi wenjabulo kuphela Somandla sondelela Nkosi yami ungenelele ekhaya ungenelele nalokho nakulena ndawo ubabusise Nkosi yami egameni lika Jesu Kristu bawuplanile lo mcimbi lona sikhulekela ukuthi beyimpumelelo siyala yonke imimoya engahle ivunguze kuyena ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha isitha sinasicabelo isitha siyasiqale but bengizama kusho ukuthi nonke la namukelekile zizweni nisekhaya la ukuthi sukuma uhlabele gida ugide lana sonke sibaka madosela sizojabula sizo celebrate umnyaka wamama. Siyabonga kakhulu ke bengizama nje ukusho then ke lo kusho senimukelekile la kulezindlu zangasese la nje lokwehla khona intombazane encane uzafika ubone ngale ahlukanisiwe lama project ecisha ukuthi abomama ngakuphi abobaba bangakuphi nawo ukuthi inature seyifuna ukuthi ungakhululeka uzakwehla njengalama ungaboni sezwana mosithoke thina esila ambulance iyeza ngiceda kuyithinta izawufika ime nayo ngala nawo ukuthi ushukela sowukhuphukile ungasoyicaka
MC ngathi ekukhuphuka lezi zinto zakhona sikumekisa ngale ambulance konke khona lana sikhulule ke sizojabula sesekuncane lo kungenzeka kushaya u11-12 usila prepare yourself prepare the stomach sakho uprepare nomphimbo wakho kuzo la uzokuswela khuleka khona ke siswini khona ke emphinjweni konke nje khona nethi siphathe kahle uzo lemcimbi uma uhambe kahle bengizaba nje kusho ipurpose uthi kungani ke sibe la ngicabanga ukuthi zonke ikhulumo ezakuza la zizawushakuzela nazo ngoba ngizozwe wenza iminyaka engu70 uNkulunkulu ambusisile esithemba futhi ukuthi lesine-show lesine-belief ukuthi usazawuphinda futhi uNkulunkulu amgezele eminye iminyaka sezwana mos le minyaka lena kayimani itholwe iyasetshenzelwa ayivukelwe uye kamlunga kunendlela le minyaka le Samba suti, salila, samba suti, salila. Samba suti, salila, samba suti, salila. amadosela isibo igama ngilomsiza ke nami nawe ufuna ukungibiza nje ngaloko sengikutshele ngakho hayi ukune ucatshangwa nguwe siyabonga so ke manje ithi le program hayi mama usosithandazele sizawucela ke iword by sibling uMr Tim Shanga laba okay bekhona development nokudelegate of powers uzodelegate somebody ozoza la ngaphambili azokhuluma endabeni yakhe noma kanjani sawucela ukuthi DJ sola kaseza ngaphambili umama ngoba uhamba ngemoto yokudura ngazi uthenge nini uzoza ngayo la ngaphambili obathu uDJ sisumu bendicela Bonga DJ ngakhumbuzeke nola ngimamncane ozokhuluma naye kule mcimbi omkhulu nakangaka over to you mamncane sanibonani ephathini ninjani hayi sizojabula la namuhla ngiyathemba nonke niyangazi vele ngingimama Madonsela umncane namuhla ngize la ngizokhuluma ngosuku lami mamkhulu oluhle kangaka ngithi happy birthday mamkhulu kumamkhulu kunenge ngikufundile ngimncane nje kukunenge ngikufundile ngeke sicede ukukhuluma ngasingathi siyakhuluma sifike la kulamakhaya ethu njengami ngifike ngimncane kakhulu wangikhulisa ngaphithi uNkulunkulu akwandisela insuku zakho zokukhula lezo nazo namuhla ayidablishe ngiyabonga sibonga kakhulu kumamncane uyayikhulumela ngisho kuvame kuthiwa suwenza imaphathi abantu abadala ngoba nalenza iphathi nisuke yabona mose izinto lezi lenkolelo manje thina sifuna ukuthi sibonge abantu basaphila njalo mama usaphila sikhuluma usaphila asifuni ikhuluma zongekho siyabonga mamncane wami noNhlanhla njalo kusokhulumeni so ke sibonge nje kakhulu siyabonga mama ngishilo nami uthi ngiyaqala manje bengiqala futhi mhlambe bengigcina inhliziyo yamama ayifani yabaye ayifani futhi neyami strong mama strong kakhulu ngoba nala unyathele khona ngeke siduke siyabona mama unyathele la ubonakala la unyathela khona ungaphili ungabonakali siyabonga mama sibonga kakhulu sibathe zingaka sikhule la nathi sinezethu izinto mhlambe kodwa mama usizame kakhulu washape wasinika idirection uzokhuluma ngamama sikhuluma ngabantu basaphile ngeyifaka lento akube isiko akakazale ba gospel so udlala kancane gospel mara manje DJ awusinyathelisi ekhona khwaleni awuzongena ngangwenya bakufula
Dala baba, sisaphathini amadosela la. Yita futhi umhlaba, yisaphathiswa madoda. Yita futhi lo mhlaba, wethu. 7. Siyakhulisa sobonga lo mama. Namhla kusho ukuthi asukume sithi hayi kade enza kabi enza kahle akezwa sikhuluma ngaye nangabe benza kabi enza kahle nganye ilanga ngingumakhelwane abasho njalo ngimaza nabantwana bami uthola bonesi bathola phezu kwami la ngithanda khona anginayo imoto kodwa engikuthandayo manje ngikuthandayo wathumela igundwa ekhaya kuba niyamva abantu bami ngithi wathumela igundwane emnahlatshwa wazala intombi ngalele khona uyazithemba nawe intombi uzithemba angathi ubaba nathi yaphuma uqhama bese uyambuza ukuthi ubuya ngeke ubamba umendo awuzithembi yini makhelwana ngi-anti ngiyangibona mina ngiyazithemba ngaba kawubambi lo muzi kube abengazithembi ebesihamba nobrandosi sathi imoto sahambe emelo obengangibuza ukuthi beniyephi esikoleni wazi thina naye ukuthi besiya yebo ngiyabonga sikole isikole ubambe umuzi wamadonsela sawuvele ubambile sawuvele uwehlulile sawusikhonkwane ukuthi umyezane imvula uma ithi leyenda umyezane uthi awuwi uqinile isikhonkwane lelisoka leli eneliyangedelela eneliyangithanda lingithanda senze ngoba nofa kuphuma imoto ingithwala kuthi ngisaphi imoto yana ngeneke endingwenyeni ngahlanye ngingisesi ngahlanye ngumakhelwane ngiyaziqhenya ngasikolo wami yana ngimbuka nje la ngibone khona ukuthi sithando sakhe siyamthanda ngubani ongakuthengela imoto ungasebenzi akuthengela imoto ezokhapha mina ebusuku ihambe ngayo siyele emakethe bantu bakethu nomunye usesabe lokho kulibambile kungathi ngalibamba njalo ngathi singanda ley'nsuku sikoni suze ngulakiwa eDurban wangiphi iduvedi nanamuhla ngisayibuka yeah, but he went by family representative. Hayi lo lapha ke lo auntie lo khuluma lapha Auntie Rose bambita njalo Mary nayi ngithe nangithi ngifuna ukufakwa la ngaqala ngadonsa umoya ngakubuda ngathi ngiyokhuluma ngani lapha niyakhona hayi ngaphinde ngahlala phansi ngacabanga ngathi ngiyokhuluma ngomuntu lengimatiko mina ngemuntu lengimatiko ngiyokhuluma ngaye futhi ngiyokhuluma into lengayicabangi lenguyatiko hayi ngithi ngiyambonga lo ngusikoni sami lo eish nokuthi ngithi ngusikona ngathi ngishelani wayingasho ukuthi umngani wami lona khuluma ngithi ngusikoni nje safika singasikhulisa ngasho ukuthi usikhulisile ngakusho lokho ukuthi usikhulisile sibancane size sibe ngaka nje ngenxa yakho inhlitiyo yakhe hayi man ufika noma ungafika ebusuku ufike nini lo labakushoko mana ngathi ukuthi mina sengakhulumani ngoba kukhulunyiwe lokuningi la bakhuluma sonke sikhuluma into eyi-1 manje sokusho ukuthi ngiyadlala ke mangithola sikhuluma into eyi-1
mani noma ungafika ngasikhatsini uyamthola la endlini edradini ngeke skipha siphele edradini solumile edradini siphelile skipha siphelile umile edradini yakokodwa eminyanga ekuseni ulele sonelivalo ukuthi nabo ke sengikhulume ngathi bangena vele bathi uThembu uyasophendula ngaphandle hayi lokho azange inkosi yami azange akakwente na usikhoni sami ugugilwe mntwana hleka so fika into yakhe iwane ofika ngijabulisa ofenja yamthola sesitofini uyapheka ngeke ufike la khaya kudla kungekho umile esitofini nasiya lapha uyapheka wangena eminyango hambe uphakela kudla ayish ngathi ngimthanda njani ngathi ukuthi ngathini ngajabule njani nangabona banabhudu wami so bhudu wami nangu uyamthanda umkakhe wewagula sikhona sami waba sesimeni lesibi sathi sihlele eplazini wafika ungimakwami asaphila makwami wafika abuye esibhedlela kuyomhlola esibhedlela wafika sahlala sisoyi3 wabheka phasi wambuda maka wathi kwente njani ntanami azange khona ekhuluma tehla kunyembe takhala sesibhedlela sikhona wami lo ngeke nibende lutho futhi bamabambo manye ngeke umente next nabo baguke ngiyakubonga kodwa lokho ngiyambonga uNkulunkulu ngasiko ukuthanda kwabo ngasiko ukuthanda komuntu ukuthanda kwakaJehova ngithi uNkulunkulu abandisele baqhubeke ngokuhlala kwabo ngokuthandana kwabo tehla kunyembe sakhala sonke si3 sihleli azange siphendula ukuthi uright esibhedlela noma unjani ngasho ngathi indlu imkhulele ayishiyile ngasho ngathi imkhulele indlu ekhaya kodwa ngiyabonga likhaya labo lo lelikhulu hayi ngiyaphelelwa lapho shaya anti khumile anti siyabonga anti bo anti bonke kube njalo ngisho bo anti bakhona fika abantu mama bafana nawe baba ngakhe they are very few kulabo phuma silwe mara wena sole ngakwazi awukwazi so uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo eminyaka ngishile eqaleni angeke uyithole eShoprite eminyaka ethole ngimama ufuna ukwazi kubekezela ube humble ube polite ubaza abantu ube nobuntu nguloku mama nawo mama unako lokho asifuni abantu abazoyitshela futhi abatshelwe ngabantu bekaloku uyitshela ukuthi wena usozo utshelwa ngithi so siyabonga namhlanje siyabonga namadosela simele simadoda nje namhlanje lana sawubona intombazana unjani unjani Tonsi ayivakali microphone ukhona ujabulile namhlanje njengoba ukoteleni abakwatile awu akho muntu la akabi namuntu la angazi noma sikhona yini isidingo sokuthi ngizibike ukuthi ngingibani kodwa abaningi bayangazi ngizosho njengoba abanye vele kangibazi igama nguMinki isibongo ngaNhlapho ngokuhlala ngiseMayflower kuleya minyaka leya ubaba Madonsela angakaveli bengihlala noSuzi ngafika la kaMadonsela abaziyo noma abakhumbulayo uTrudy abena 2 months uTrudy namhlanje njengoba emude kangaka ngishiya uzinhla bengakaziwa nokuthi konje kabe khona kodwa ke ngizothi namhlanje ukube mamkhulu sihlala sonke la ngaba kwangicabanga nakungicabanga ukuthi ungumeme ekukhuleni kwakho ngize la ngizokubongela ntombazana ababangakhi abafika kulonyaka ofike kuwo namhlanje ontanga yakho abaningi bendlulile emhlabeni befisa wena ke nokho akusikwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwakho kodwa noma ngaba uye esontweni noma ngaba uthandazi ukuhlonipha nje uhlonipha umhlaba la unyathela khona uNkulunkulu uyakunikeza okungaphezulu ebekade ungakakulindelanga ungamangali phela sengaba ngiJeffro sengashumayela ngizokubongela yazi nawe baba Madonsela ukuthi
wahlangana noSuzi ayintombi nto. Namhlanje senigugelene. Ngiyakubongela ngabe kudala ehambela uSuzi. Kodwa ngokubekezela kwakhe, ngokuthanda kwakhe umndeni wakhe, ubekezele. Abantwana bakho akekho namunye onginyanyayo. Kangangoba uzinhle ngiyasola namhlanje ngathi ufuna ungifaka korobela. Ungilandelela endleleni ngiyadrive ngithi hayi angeke phela. Uzinhle umazothi manje kanti sola sifiki ufuna ukungifaka korobela yini. Angazi ufuna ngithini yazi mamkhulu ziningi into engazisho kodwa ezinye ziyagwinyeka ngenxa yesikhathi kusebusika sisheshe lishone. Ngaze umcimbi ngikhuluma ngawe kuze kushaye bo6 solo ngikhuluma ngawe. Ngizokubongela nje ntombazane. Wangathi ungayibambisisisa uNkulunkulu akwengezele futhi izinsuku zokuphila. Ukwazi ukudla izinyoni zezizukulwane angazi sesingaki sakho. Noma ngabe sohamba ngodondolo kodwa ngifisa ufike lapho uhambeni ngedondolo uyahambele nje ngoba uhamba nje ungalibambi idondolo sizwana ngalibambi. Ngiyabonga kakhulu akukho okuningi engingakusho. Ngiyabonga. Shala kahisa. Bala sishet. Dale skala kabusa siyajabula ngifundile la. Ngifundile la. Sizwe yakhe ngiyazi njani. Uthe nina namthole ekucaleni asashisa. Ngemvubu nje bogijima lapha eTavern bekakucala eTavern yobrika le. Kodwa wakhona ukubekezela wahlala naye. So ngizombongisa naye umdala bese ngithi happy birthday kumamkhulu. Lo mnyaka asisaboni kahle thina. Njoba shili futhi imkhelela ukuthi kube kune university nami ngabe ngiyakhona. Ngibone ukuthi ngizawufika kusaselula. Le generation yethu kwala no40. Sekubheda kakhulu. So njengoba ufikile la mamkhulu ngikubongisa kakhulu. Bengena le weekend uthe izindlela akangitshela ngabe sengiyabachazela nami emsebenzini ukuthi ayikhona isimo esiphuthumayo ekhaya. So nami ngifuna kufike nami ngishelo mamkhulu ngisho ngifuna. Ya ngithi hayi siyabonga kakhulu. Ngathi ungaqhubeka futhi mdala nathi siyabonga nje kakhulu ukuthi ukhonile ukuthi usikhethelele bese niyabamba lekhaya. Sekuseleni ngini madlozi ethu aphilayo manje. So sibonga kakhulu ngithi happy birthday mamkhulu. Ngizokhuluma kakhulu ngize ngiyimoshe nje. Ngiyabonga. Ngicale nje ungabe ngabalahlekelwa amagama. Ngiphinde nje okwesibili angisekahle. Sama? Angikhali ngoba Yabuya. Umama kimi usesi wami ngichaza nje kanjalo ngomngane wami ya angithi ngomngane wami ngoba ngimdelele but ngomngane wami ngoba kunezinto engakhona ukuphuma ngitshele omunye kodwa ngikhona ukuyikhuluma naye njengomuntu engimthembayo njengomama wami uzalayo. Ngijabule kakhulu namhlanje anginamagama okubonga. Namhlanje ngibonga angicedi ngoba ngicabanga ukuthi besingacabanga ukuthi umaka angafika lonyaka afike kini. Bekunzima. Okuya kwabanzima kakhulu. But ngomusa kaNkulunkulu ufike usaya phambili yenzeka. So namhlanje ngithi phambili ngapha yakhona. Ngizoze ngiguge nami akho. So lokwenzeka namhlanje akichazeke. Umama
strong kakhulu. She's a very strong woman, mama. Futhi unenhliziyo enkulu. Unenhliziyo enkulu, unomusa. Ungamona manje akakwati ukuthi ngevele sokubambele lelo gcubu osonjani cha. Wami umama mhlala hleke ukhululekile. Ustrong lokho ukuthi namhla ngimdala. Ngiyacabanga nje mina nabami bosesi noma sihamba sigileke empilweni uba nokuthi ngani mama. Siphinde sibuke kulo wethu mama. So thina sinenhlanhla kakhulu ngalo mama esinayo. Futhi sengeke samtshintshana nini nanini. Ngisho noma kungathiwa singanikho linye ithuba lokhetha umama siphinde sikhethe yena lo. So namhlanje kulo 78 ngithi ngihappy kakhulu. Ngihappy kakhulu make. Kuthi ufike lapho ufike khona Ntombi. Futhi nje ngiyacela uNkulunkulu ngomusa nangothando lwakhe aphinda kuphe iminyaka. Uqhubeke ube strong njengoba umelele. Uqhubeke usithande njengoba usithanda. Nathi siyakuthanda kakhulu. Ngiyabonga. Bekunene ngiyabonga nini nizivakashele nasikhapha eminyakeni nasanawo lo mama. Nami ngisukuma ngoba lento yalo mama isiyabo. Uyami ngeke ngisukuma. Bekunene lo mama lo uyinsi. Engagobeki. Insibe eziningi ziyagobeka. Lo mama lo iminyaka enginawo ngiyawusaba. Sisasebenza emaplaza sibe emaplaza. Mama uthethe ubaba khona umama khona. Wayehlakula ngeqhubu emasimini. Ekugaywa nasetsheni. Wayibamba lo mama lapho saze kwaya sabale ngasese sabelo sokuvuleka sabelo kwakuze iminyaka ngiyo le ndaba ilapha lapha ngo70 ngiyambonga lo mama uma bewula ngwenye ukuthi akamkhulumi kahle ningamlaleli naye ulapha khona kanti ke lengushoko yinhle inja lebamba inyamazane ibiye nayo ekhaya. Akusiyo inja lebamba inyamazane ibaleke nayo ezigangeni. Ngoba njengami asisho ukuthi kuze umuntu obheka ngogile kongibaba. Ayikho indoda engasoma, ayikho indoda engaganwa. Ngifuna ukunitshela bomama. Angathi uma fihlela kwekhaya uqabanga ukuthi right. Unebugebengu obukhulu obenza lobuzawuthi bungavela kuwe uqakeke. Noma ngiyiphi indoda ngeke umlusi umqede. Mara ke mina ke angithandi lokho leni yaseligangeni. Uma ngivelele ingozi ngizawusho la khaya mama ngivelele ingozi. Ngibike angithethisa ezona ke njengoba basho ukuthi ulo manje phela manje. Silo naleso sikhathi iphele. Nangulo mama lo mina lokho ngiqondeke. Nangulo mama lo ngumamncane naye yayive yakhe. Uyabona? Walwa ngangakhe phezulu entabeni le. Lo mama ngemoya anaho. Futhi kuzozofana nani noma ningafuna ngeke ngikhole. Yeah, insibi. Wathi noma bakusizi umamncane umale angakasemsezi bamgcekezela akabuyela. Ngani ngoba ngumbikile ngumqelile. Angisisiliba ukuthi ngizawuforce izinto ngenkani. Ngiyaqela. Mara ngicela nje futhi ngicela nje futhi ngiyazi ukuthi akekho ofana naye lo mama lo akekho ongathanda mina ngikhohlwe lo mama lo akekho. Okwesibili
lo mama lo ungazi ngisagibela ibhayisikili ngichibele Avalon ngesijalimani ekuqomeleni kwamnaye size startana laba labeza manje abangangithola ngichibele ngesijalimani bathatha madosera soyahlala yena noma ngachibela manje uyazi ukuthi lo muntu vele ngumthole anje ngiyoke le ndaba angadideki ngithi noma kuveleni sengadideka ngikhohlwe lo mama mina angikhulisa bovusi bengisebenza esekhunda kungana sekhunda kunganambalehle kunganani kungisesigangeni in 1975 bengisuka nemali le ilethe lakha kulo mama asisho kuzi intombi zikhona ezihle angeke ngisho ukuthi ziyamdlula ngoba wayemuhle azidlula lesa sikhathi mala angikhohlwanga ngayo ngesimo esikhona lo mama Hlela zange singomkhanda ngekho kokuqala azange uyabona bathishela labeza kuzofundisa emzini yabantu labazama ukukhipha yena noma bafuna ukungena bona noma bafuna ukunika abantu ababo kangazi umuntu obhadlile enhloko ubhadlanga uma utawuhamba uyochitha umuzi umunye umuntu noma ngabe ukubonile akube kwakho ngoba phela umuntu akuhlala kahle kuye lo muntu umumtshela manje awubhadlanga ngoba ungabhadlanga ke uyaya manje lo mama Isimbu ufunda ngale ya ukuthi ukhuluma nje so ufuna ukukhipha yena kumbusala ungena kumbe khona ufuna ukumfaka umthetho umuntu mophile enhloko kufanele wakhe noma abantu bathetha yakha ungathi shaya nalo awunangqondo madoda ngiyamhlonipha lo mama sikukelele manje ampulu sesinebantwana nesizukulwane sinaso thina sizukulwana hayi bazisizukulwane kule minyaka ezawusokwena isizukulwane sesibili solo siphila ngoba bokuthi noma ngabe mina ngisenza esiningi hamba ngiyalena le ngihambe 3 months abantu bangibona bathi sohambile ke manje nawo sebamthethe bafazi angithathwanga abafazi angithatheki angithathwanga abafazi impilo yami ithanda kakhulu ukusebenza namanje awucabanga ubuke namanje nje bengisebenza la manje uma lengisemsebenzini vele ngabamba umsebenzi ngakhohlwa bangithuke ngikhola ngalo mama ukugile ngiyacela siyabonga nami ngigugile sisaza uhlala sicela nje bekunene simbongele lo mama madoda ngeke